danas čast mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ovoj našoj instituciji, najvišoj i jedinoj u Republici Hrvatskoj u domenu srpske zajednice. Imate čast da vas pozdravim danas predsjednik zajedničkog vijeća opštine, gospodin Srđan Jeremić. Ovdje ćemo se družiti, pozdravni govor, protokolarni deo, poslije ćemo toga predviđeno da se popolno sprat više naručate i onda se upućujemo put grada Osijeka, gdje ćemo isto malo prošetati kroz grad. U 17 časova trebate biti u odredišnom mjestu da se pripremite, od 19 časova vam počinje program. Ja neću dugo dužiti, dajem reč predsjedniku da nas pozdravi i čast mi što ste došli. Hvala. Evo, uvaženi gospodine Todiću, uvaženi predsjedniče Mjesne zajednice Stare Pazova, dragi prijatelji iz kulturno-umetničkog društva iz naše folklornog ansambla, ja se izvinjavam, iz Stare Pazove, zapravo dragi naši gosti, evo meni naravno pripala i čast i zadovoljstvo da vas danas mogu ugostiti ovdje u zajedničkom vijeću opština. Evo kako je to gospodin Todić rekao, je najvažnije institucije srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. Zašto mi to kažemo da je ovo najvažnija institucija srpskog naroda u Republici Hrvatskoj? Pa zbog toga što je ova institucija osnovana međunarodnim mirovnim sporazumom i zato što je to postalo sastavni deo rezolucije Savjeta bezbednosti, a kad Savjet bezbednosti donese neku rezoluciju i nešto u tu rezoluciju stavi, onda je to trajno i obavezujuće. Onda kad je to stavljeno u rezoluciju Savjeta bezbednosti, onda je Vlada Republike Hrvatske, dakle države u kojoj mi danas živimo, donijela jednu odluku koja se zove odluka o organizaciji, sastavu, strukturi, finansiranju i nadležnostima zajedničkog vijeća opština, čime je ovoj našoj instituciji dato pravo da vodi računa o zaštiti interesa i prava srpskog naroda koji danas živi ovdje na istoku Republike Hrvatske. Pošto ste vi ovako mlađa generacija, ja bih možda malo pojednostavio ovu priču o našoj instituciji i kako mi to radimo i kroz koje modele mi to radimo, pa bih vam rekao da mi ovdje recimo imamo Srpski kulturni centar i da smo evo pred 2 dana ovdje otvorili jednu novu biblioteku, tako da evo u našoj biblioteci postoje ova izdanja iz naše matične države s koje vi dolazite iz Republike Srbije, a naša evo djeca, ali i odrasli mogu ovdje da nađu značajne knjige naših velikih književnika koje su pisane na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Vi naravno u Republici Srbiji učite i srpski jezik i ćirilično pismo, ali moram vam reći da to uče i naša djeca, dakle Srbi koji žive u Republici Hrvatskoj, jer mi ne želimo da naša djeca zaborave ko su i šta su, oni će uvijek biti ono što treba da budu i što jesu svojim rođenjem, dakle Srbi pravoslavne vere, a da bi to mogli da očuvaju, da ne zaborave ko su, moraju da vode računa i o srpskom jeziku, i o ćirilici, o našoj tradiciji, kulturi, o našim običajima, da kao i vi u Srbiji ovdje slave Svetog Savu, a slavimo ga svečano u svim našim školama koju pohađaju djeca pripadnici srpske zajednice na ovom području, a onda naša uloga kao institucije jeste između ostalo da pomognemo i školama i vrtićima, da sve ono što rade, a vezano je za našu dečicu ovdje, da im pomognemo i finansijski, i organizacijalno, i materijalno, i tehnički, i na svaki drugi mogući način. Inače, mi ovdje imamo, evo, to je možda vam ovako zanimljivo, 3 radio stanice koje emituju program na srpskom jeziku i na ćiriličnom pismu, pa je zajedničko vijeće opština tako vlasnik jedne u Belom Manastiru, vlasnik smo, odnosno suvlasnik u 25% ove jedne koja se nalazi u ovoj zgradi ovdje u Vukovaru, i postoji još jedna radio stanica, Radio Borovo u Borovu, gdje je opština Borovo, opština u kojoj srpski narod živi preko 90%, pa vlasnik sa 25%. Zadatak ove institucije nije lak ni jednostavan, jer mi moramo da širimo istinu o onome šta se dešava u Republici Hrvatskoj, a tiče se srpskog naroda. Da bismo mi to mogli da radimo, mi smo ovdje morali da osnujemo određene medije, pa tako zajedničko vijeće opština izdaje jedan novinski list, mogli ste ga vidjeti na ulazu kad ste ulazili, tamo mi to delimo besplatno, zapravo se svima deli besplatno, zove se Izvor, gdje pišemo onome što se dešava za srpsku zajednicu, važne teme i događaje sa ovoga istočnog dela, ali sa onog
dela koji je malo udaljeniji, tamo prema moru, gdje je Dalmacija, gdje je Lika, Banja i Kordun, da naši ljudi znaju kakvo je stanje, koja su njihova prava i na koji način se možemo povezati. Pa osim ovoga lista, imamo mi našu televizijsku produkciju, ovdje u Vukovaru imamo jedan studio televizijski, jedan televizijski studio imamo u Kninu i onda može neko od vas i nekad video, recimo na radio televiziji Vojvodine, jednu emisiju koja se zove Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, koja se, dakle, radi ovdje na našoj teritoriji u okviru zajedničkog veća opština, a emituje se na radio televiziji Vojvodine. Možda ako niste primijetili, sljedeći put kad se vidite tu špicu, najavu, sjetit ćete se da se to odnosi na zajedničko veća opština i da se to radi o našem narodu koji ovdje živi. Ono što je nama bitno, imamo 5 odbora, jedan se odbor bavi ljudskim pravima, to je jako bitno da oni ljudi, dakle, koji imaju određena prava mogu i da ih ostvare. I imamo jedan odbor za obrazovanje, gdje vodimo računa o našim školama i vrtićima, jedan odbor za kulturu i sport, jer sve ono što se tiče ovoga što i vi radite u okviru vaše djelatnosti, dakle, čuvate tradiciju i običaju našeg naroda kroz igru i pesmu, to rade i kulturno-umetnička društva i folklorni ansambli na ovom našem području. Imamo odbor za medije i informisanje, jer sam vam rekao da imamo novinski list, pa televizijsku produkciju, pa imamo mi jedan portal koji ovako jako dobro zvuči. Portal se zove srbi.hr, pa možete nekad tamo nešto i da pročitate. I kažem, još jedan odbor je nama bitan, evo to pokušamo i sa vašom opštinom nešto da realizujemo, to je odbor za privredu, kako bi se privrednici iz Republike Srbije, iz opštine Stare Pazove i sa ovog našeg područja povezali, jer evo Hrvatska je, kao što znate, članica čega? Europske unije, a Srbija još uvijek nije, pa je to prilika, evo, da zajednički radimo nekakve projekte i zajedničke aktivnosti, da onima koji rade i izvoze, mi pomognemo u tome. Evo, to vam je ukratko šta mi to radimo. Meni je drago da ste vi danas ovdje došli. Ja bih voleo da se i naše škole povežu sa vašim školama u Staroj Pazovi, a to verujem da ćemo napraviti kroz saradnju između zajedničkog veća opština i opštine Stara Pazova. Pa evo, da vi budete nekad naši gosti na nekim našim događanjima, a naravno isto tako da naša deca sa ovog područja dođu kod vas, da širimo prijateljstvo i da ove granice koje nas dele na neki način omekšamo, da ih na neki način ustranišemo, da ih nema, jer je najlepše kad se družimo, je li tako? Da. I evo, ja se nadam da ćete se danas lijepo osjećati ovdje kod nas, u Vukovaru i malo kasnije u Osijeku, da će vam biti dobri domaćini, a kada za to dođe vreme, da će vam biti, evo, i dragi gosti. Hvala vam, ja vam želim dobrodošlicu i da se lijepo osjećate ovdje. Izvolite u ime predsjednika opštine naše koji se izvinjava što nije mogao da dođe zbog neke novonastale situacije i obaveze koje ima, pa ne postavljamo. Evo ga, naravno, ja ću zamoliti i vas sve ostale da pozdravite predsjednika vaše opštine, gospodina Đorđa Radinovića, inače našeg dobrog i dragog prijatelja, čovjeka koji puno radi za Staru Pazovu, ja sam to čuo, radi on puno i za srpsku zajednicu, tako da evo, žao mi je što ga nema danas, ali sigurno će biti prilika da se susretnemo kada ja budem došao u Staru Pazovu, a ja bih sad zamolio mog sekretara da mi dohvati, evo, imam jedan mali poklon za gospodina Radinovića, evo, samo malo, evo, vi ćete onda ovo njemu da predate u moje ime i da ga pozdravite i da kažemo da ćemo se uskoro vidjeti, evo, i družiti i sklopiti neke dogovore, ja sam tako. Evo imamo i mi jedan mali, skroman, ali poklon od srca za vas, gospodine predsjedniče, u znak sećanja na naš prvi susret. Ovo je, uvek naglašavam, ručni rad, motiv sa muške košulje šumadijske, koje mi poklanjamo gde god odemo u inostranstvo, koji se sad nažalost inostranstvo, pa zato dobijate ovakav poklon. Vaš poziv nas je veoma obradovao, oni su još jako mali, osim rukovodilaca. Ja lično sam ovo doživjela kao priliku da pružimo podršku našim sunarodnicima u Republici Hrvatskoj i
to mi je bio poseban podsticaj i želja da dođemo ovde. Mislim da ćemo se tokom boravka u Osijeku, gde ćemo možda biti nešto malo duže, dogovarati o nekakvoj uzvratnoj poseti vašoj, koja bi po našoj želji mogla se dogodi u julu, kada mi u Golubincima pokušamo da napravimo Petrovdan u Golubincima. To bi obradovalo i mladog sveštenika koje je selo sada dobilo. Ove dve mlade dame, Ivana i Slobodanka i Biti Bogana, jako puno i zdušno rade sa ovom decom. Ja sam samo neki direktor ansambla i neko ko je tu tako oduvek i zauvek. I bit će nam jako drago da budete naši dragi gosti. Zahvaljujući gospodinu Bondžiju imamo i nešto ozbiljniju podršku opštine nego što je do sada bilo, ja to uvek ističem. Ne sa željom da kritikujem dane prošle kada je ta podrška izostajala, nego da izrazim zahvalnost za dane sadašnje u kojima je ta podrška evidentnija i nadu da će biti i u budućim danima. Profan književnosti mogao bi sada još 40 minuta, ali nema smisla. Hvala. Hvala i vama. Nadam se da je ovo prvi u nizu naših zajedničkih susreta. Ja se ne nadam, ja sam siguran, evo ga. Znate kako? Nama koji smo ostali izvan granica Republike Srbije, pa evo, sticajem okolnosti živimo u raznim državama, raspadom bivše države, jako je drago kad imamo goste iz Republike Srbije, kada nam dođu naši sunarodnjaci, jer veze našeg naroda koji živi ovde i našeg naroda sa druge strane Dunava su neprekidive i nepremostive. I zato mi je drago da na ovom vezu stoji ime naše matične države, Republike Srbije. Mi Republiku Srbiju volimo, mi Republiku Srbiju podržavamo i mi Republici Srbiji nastojimo na svaki mogući način da pomognemo kroz ostvarivanje što boljih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Srbije, ali i Evropske unije i Republike Srbije, kako bi Republika Srbija ostvarila one ciljeve koje, naravno, ona želi. Ja vam se zahvaljujem na ovom poklonu i ja ću za vas da pripremim jedan mali poklon sada, pa ću vam doneti. Kažem, ovo je nešto najlepše, ovo je od srca, tu piše Srbija i to će evo da krasi moju policu tamo u mojoj kancelariji. Hvala vam puno. Hvala predsjedniku Jeremiću, hvala gospodinu Miljeviću, gospodinu vašem predsjedniku mesne zajednice, rukovodstvu vašeg KUD-a. Još samo da vam kažem da je ovdje i sedište našeg udruženja Čuvari srpskog identiteta, zahvaljujući razumevanju i podršci predsjednika zajedničkog veća opština. Mi smo danas vaši domaćini, ali i zajedničko veće opštine, u stvari cijela srpska zajednica ovdje, vaš domaćin danas i dobro ste nam došli. Ja vas sada sve uredno pozivam nakon ovog službenog dijela protokolarnog svečanog prijema da se svi uputimo sprat iznad na jedan ručak koji smo pripremili, da se družimo, a nakon toga ćemo, kako smo planirali, put grada Osijeka. Evo,
ove večeri i zajedničkog druženja. To je bio orkestar ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Vukovara, koji su se predstavili Prelaz kolom, umjetnički rukovodilac Zoran Bogdanović. Dragi gosti, dragi posetioci, dobrodošli na ovu divnu manifestaciju koja kaže zaigrajmo zajedno, po 3. put u Osijeku. Organizator manifestacije koja neguje srpske pesme, igre, običaje, kulturu i folklornu tradiciju su čuvari srpskog identiteta iz Vukovara. Hvala vam što ste došli, nadam se da ćemo svi zajedno uživati u ovoj večeri. Koristimo priliku odmah na početku da posebno pozdravimo naše uvažene goste, a to su arhijeretski namjesnik osječki protojerej Aleksandar Đuranović, protonamjesnik prve parohije Tenske gospodin Dragoslav Šalajić, protonamjesnik druge parohije Tenske gospodin Nenad Lazić, ispred gradonačelnika grada Osijeka predsjednik Odbora za nacionalne manjine i gradski vijećnik gospodin Nebojša Dmitrović, predsjednik mesne zajednice iz Stare Pazove gospodin Dragoslav Bonđi, zajedničko vijeće opština Jovan Vlaović, predsjednik Odbora za ljudska prava zajedničkog vijeća, zamjenik gradonačelnika grada Belog Manastira gospodin Predrag Stojanović, načelnik opštine Trpinja gospodin Miroslav Pavić, odbornici skupštine opštine Stara Pazova Dragana Stević i Bogdan Miljević, Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Osijeka, zamjenica predsjednika grada Danijela Jovčić. Pozdravimo i prisutne novinare iz medijskih kuća Radio Dunav, Gradski radio Osijek, zajedničko vijeće opština. A sada ću zamoliti da nam se na sceni pridruži predsjednik čuvara srpskog identiteta, koji je ujedno i predsjednik organizacionog odbora 3. kulturne manifestacije Zaigrajmo zajedno Osijek 2019. godine. Gospodin Dragan Todić. Dobro večer, dragi gosti. Srdačno pozdravljam sve koji ste došli, da nas pozdravite ovdje večeras i da učestvujete s nama zajedno u ovom programu. Oprostite, malo sam promukao, ali koliko mogu, toliko ću vas sve redom pozdraviti. Naše časne oce Srpske pravoslavne crkve, izaslanike koji su nam došli ispred gradonačelnika grada Osijeka i predsjednika zajedničkog vijeća opština i naše drage gosti koji večeras su uzeli učešće u ovom programu. Dano će vam naredno to pročitati, ali raduje nas što su nam došli iz Republike Srbije folklorni ansambl Dukat i Stare Pazove. Ovdje sa domaćih terena su nam, slobodno pozdravite, a ovdje sa novih terena, tamo nećete zameriti, ja moram da pozdravim naše dragi goste. Sa naših terena su došli iz Vukovara, ansambl narodnih igara Iskade prosvjete i njih pozdravite slobodno, ima pauzu. Hrvatsko kulturničko društvo Željezničar iz Osijeka, etno ansambl Đurđevak iz Bobote i naš već sada čuveni književnik Mihajlo Mića Zečević iz Klise. Malo pomalo, evo stigli smo i do 3. manifestacije koja se ove godine održava. Svima hvala koji su nas podržali, koji su nas pomogli i zaželjeli smo iz vlastitih rezova sa vlastitim snagama da nam se večeras na prvom mjestu predstavimo. To su ove dve prekrasne voditeljice, složite se sa mnom, pozdravite ih jednog aplauza. To su Jasna Veselinović i to je Dana Macot. Hvala im što su se odvažili, što su prihvatili da vode ovu manifestaciju. Želja nam je da uživate u ovom programu. Ako nešto slučajno nije u redu, isključivo krivac sam ja, ali popravit ćemo za sljedeću 4. manifestaciju. Uživajte. Živjeli. Ja ću pozvati gospodina Nebojšu Dmitrovića, predsjednika Odbora za nacionalne manjine i gradskog vijećnika grada Osijeka, da nam se pridruži, sceni se obrati. Dobro večer svima, sve vas lijepo pozdravljam u ime grada Osijeka i gradonačelnika Ivana Vrkića i u svoje osobno. Iznimna mi je čast što sam danas prisutan ovdje po drugi put na ovoj 3. kulturnoj manifestaciji u organizaciji udruge Čuvari srpskog identiteta. Hvala lijepo. A sada je vrijeme da svečano otvorimo ovu divnu kulturnu manifestaciju. Zamolit ću gospodina Jovana Vlaovića ispred zajedničkog vijeća opština da vas pozdravi i svečano manifestaciju i otvori. Draga braćo i sestre, želim vam dobro večer.
Pre svega želim da vam prenesem pozdrave našeg predsjednika, gospodina Srđana Jeremića, koji je, nažalost, ranije preuzeo neke obaveze i danas nije ovdje sa nama. Drago mi je što vidim da čuvari srpskog identiteta, zajedno sa svima nama, konzumiraju naše pravo koje nam je dato Erdutskim sporazumom na kulturnu autonomiju i drago mi je što vidim da smo se okupili u ovolikom broju. Također, želim da ovim putem i otvorimo ovu manifestaciju i da ona već postane polako i tradicionalna. Hvala. Zaigrajmo zajedno. Da svi zajedno uživamo u ovoj divnoj večeri, potrudit će se učesnici treće kulturne manifestacije. Folklorni ansambl Dukat, Stara Pazova, Srbija. HKD Železničar Osijek. Ansambl narodnih igara SKD Prosvjeta Vukovar. Etno ansambl Đurđeva Kobota, Mihajlo Zdečeć Mićo Klisa. Večerašnji kulturni program otvorit će folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove, Srbija. Negde s proleća 1993. godine na inicijativu grupe mladića i devojaka, vrsnih igrača sa zavidnim igračkim i scenskim iskustvom, koje je udružila ljubav prema narodnoj igri i pesmi, osnovan je folklorni ansambl Dukat. Te 1993. godine bilo ih je 20-ak. Danas ih je znatno više. Preko 100 mladih ljudi, devojčica i dečaka, momaka i devojaka, raspoređenih u izvođački pripremni dečiji ansambl i narodni orkestar pod rukovodstvom iskusnog pedagoga i proverenog stvaraoca u amaterizmu, profesora Svetlane Rudić, peva, igra i svira negujući tako svoje nacionalno blago i kulturnu baštinu. Ne uvažavajući teškoće i prepreke, članovi folklornog ansambla Dukat s ljubavlju rade to što vole i kao svi mladi sanjaju o putovanjima, aplauzima i velikim pozornicama sveta. Na njima bi izvodili svoj internacionalni program u kojem su najzastupljenije pesme i igre iz različitih krajeva Srbije. Igre iz Šumadije, Leskovca, Knjaževca, Vranja, Vranjskog polja, Metohije, Stare planine, Srema, Banata, Vlaške igre, Šopske igre, ali i slovačke, mađarske, ciganske igre, igre iz Crne Gore, Hercegovine, Makedonije, Posavine. Gde god se pojavi ovaj ansambl, okićen brojnim zlatnim i srebrnim plaketama, oduševljava publiku bogatstvom i šarenilom svojih kostima i svojim poletom i srčanošću. Samo 18 igrača sa lakoćom izvodi dvočasovni program koji je aplauze dobijao kako u zemlji, tako i u gradovima Bugarske, Turske, Nemačke, Mađarske, Portugala, Slovačke, Grčke, Austrije, Italije, Katara, Kuvajta, Francuske, Tunisa, Rusije, Južne Koreje, Rumunije, Alžira, Kaira, Poljske, Izraela, Kine. Večeras će nam se predstaviti sa koreografijom Opa Cupa Skoči, rukovodioci Ivana Nerančić i Slobodan Karadić, koreograf Svetlana Rudić. Pogledajmo ih.
ansambl Stare Pazove i Srbije. A sada će nam se predstaviti ansambl narodnih igara SKD Prosvjeta. Ansambl narodnih igara SKD Prosvjeta Vukovar osnovan je 2001. godine sa ciljem očuvanja pesme, igre i običaja Srba u Republici Hrvatskoj. Odlukom glavnog odbora 2006. godine imenovan je ansamblom od posebnog značaja za društvo, ali i za srpsku nacionalnu zajednicu na teritoriji Republici Hrvatske. Koreografija igre iz Grmeča, koreograf Laslo Popović, umetnički rukovodilac Dalibor Milovanović, korepetitor Zoran Bogdanović, predsjednik Zoran Kurucić.
Bile su to igre iz Grmeča, ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Vukovara. A u nastavku programa predstavit će nam se domaćini grada Osijeka, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar Osijek. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar iz Osijeka u svojoj bogatoj istoriji uvek je bilo čuvar tradicije folklorne baštine hrvatskog naroda. Osnovano je davne 1925. godine. Društvo je u svojoj bogatoj istoriji nastupalo na nebrojenim pozornicama širom Republike Hrvatske, ali isto tako i na mnogobrojnim pozornicama širom gotovo celog sveta. Mnogobrojne generacije plesača, svirača i pevača ovog društva uvek su davali 100% svojih mogućnosti kako bi društvo u svim prilikama opravdalo epitet jednog od najboljih amaterskih društava Republike Hrvatske. Ovom prilikom ističemo gostovanje društva na najvećem međunarodnom folklornom festivalu u dalekoj Kini prije 2 godine. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar je bilo prvo društvo iz Republike Hrvatske koje je bilo pozvano i učestvovalo na najvećem folklornom festivalu u Kini i s ponosom predstavilo tradicijsku kulturu i bogatstvo folklorne baštine hrvatskog naroda. Pored ovakvih uspeha, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar je aktivni učesnik društvenih i kulturnih događanja grada Osijeka, ali i drage nam Slavonije, te uvek nastoji u najboljem svetlu predstaviti svoje društvo, ali i grad otkud dolazi. U svom radu društvo veliku pozornost pridaje radu sa mladim uzrastima, a danas će nam se predstaviti sa B grupom društva sa 2 tačke. Voditelj dečjih skupina je Dragan Stakić, umjetnički voditelj je Nenad Sudar, muzički voditelj Franjo Batorek, vokalni voditelj Jana Pogrmilović, predsjednik Marko Brekalo, autor koreografije je Dragan Stakić, muzička obrada Franjo Batorek. Pogledajmo ih. Ajde noge
Pevački ansambl koji se već predstavljao na našim manifestacijama je etno ansambl Đurđevak iz Bobote. Ansambl je nastao 2012. godine s ciljem očuvanja tradicionalne muzike koju izvode na tradicionalnim instrumentima. Sve pesme koje izvode u vlastitom aranžmanu i time daju svoj doprinos bogatoj muzičkoj kulturi našeg naroda, čuvajući i deo istorije našeg naroda. Kroz 7 godina postojanja nastupili su na preko 140 koncerata, što sami, što sa drugim ansamblima. Učestvovali su na 11 festivala, te gostovali nekoliko puta na radioteleviziji Srbije i radioteleviziji Vojvodine. A snimili su i 2 CD-a, jedan video, 1.9.2018. održali su listički koncert. Dobitnici su povelje zajedničkog vijeća, opština koja se dodeljuje za poseban doprinos u očuvanju kulture Srba na prostoru Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Večeras će se predstaviti sa kompozicijama Duni mi duni lađane, Tiho noće moje sunce spava, Žubor voda žuborila. Umetnički rukovodilac je Jelena Ajduković, predsjednik Mišo Nedeljković. Poslušajmo ih. Duni mi duni lađane
Bio je to etno ansambl Đurđevak iz Bobote i divne mlade devojke na čiju pesmu niko ne ostane ravnodušen. A sada pogledajmo folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove koji će nam izvesti igre iz Šumadije Haj povedi veselo, rukovodioc Ivana Nerančić i Slobodanka Radić, koreograf Svetlana Rudić. Pogledajmo ih.
A sada ćemo na scenu pozvati jednog gospodina kojeg svi poznajemo i koji nas uvijek odušavi svojim pesmama. Mihajlo Zečević Mićo iz Klise. Dobro večer. Recite nam, molim vas, za oni koji nisu imali prilike da vas čuju, kakve pesme pišete i o čemu one govore? Ja sam to dao izjavu za televiziju, pišem ja svašta, ali za večeras ću pročitati jednu ovako poluljubavnu, radosnu pesmu, Radost proleću i svemu što volim. Večeras ćete nam se predstaviti sa recitalnom pesmom Ostao sam dužan jednoj ženi. Voleo sam. Voleli ste? Hoćete nam dati tajnu kome je posvećena ta pesma? Pa moje supruzi i svim onim koje sam voleo. Svemu onom. Pa gledajući ovu igru, slušajući pesmu, moje godine mi dozvoljavaju da kažem moje zapažanje. Kada bi imao moć, posadio bi vinograd na Dravi, da se ožene svi bećari, jer treba nam mladost. Treba nam zaista mladost, da nam ovi krajevi ne ostanu pusti. Voleo sam laste kada dođu, kada cveće okiti drveće, voleo sam ševa kad zapeva, voleo sam tebe i proleće. Sretan bio kad šuma olista, kad livade travom ozelene, kao golub širio sam krila i želeo da si ti kraj mene. Voleo sam društvo, prijatelje, ženski pogled osjetit na sebi, voleo sam i što nisam smeo, ali se uvijek vraćak samo tebi. I sretan sam s tobom uvijek bio, pored tebe mlado sam proveo, ja ne žalim ono što je prošlo i sad volim sve što sam voleo. Voleo sam Jorgovan u cvetu i njegove nježne lepe boje, voleo sam jutrom da me bude cvrkut ptica nježne usne tvoje. Voleo sam đurđevske uranke, rodna polja, naše običaje, voleo sam i bio sam voljen, sve prolazi, sećanje ostaje. Hvala. Hvala gospodinu Mići na divnom recitalu, a sada pogledajmo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar Osijek, koji će se predstaviti plesovima iz Baranje, autor Dragan Stakić, muzička obrada Franjo Batorek. Pogledajmo ih.
Na kraju kulturnog programa pogledajmo ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta koji će se predstaviti igrama iz Trnoreče. Koreografije Desanke Đorđević, rukovodilac Dalibor Milovančević, korepetitor Zoran Bogdanović, predsjednik Zoran Kurutić.
Molim vas za još jedan aplauz za ove divne momke i devojke ansambla Narodnih igara Prosvjeta Vukovara. A sada ćemo pozvati na scenu gospodina Dragana Todića, predsjednika čuvara srpskog identiteta i ujedno i predsjednika organizacionog odbora treće kulturne manifestacije Zaigrajmo zajedno Osijek 2019. godine. Dragi prijatelji, došli smo do kraja ove večerašnje manifestacije. Želim vas sve pozdraviti i reći da mi je srce puno da smo večeras uspjeli spojiti da igraju zajedno Stara Pazova, Vukovar, Osijek, da svira s nama Bobota i da bude s nama i književnik iz Klise. Jedan veliki aplauz za sve. Biću toliko slobodan da se zahvalim svima onima koji su pomogli održavanje ove manifestacije. Za sada su nam sigurni i jedini, to je zajedničko veće opštine iz Vukovara. Hvala predstavniku gospodinu Janu Vlaoviću, ispred predsjednika Indelića. I zahvaljujem se i do sada su nas pomagali opština Trpinja, to je načelnik gospodin Palić. Pomagali su nas svi oni koji zaista vole ovu lepu manifestaciju i koji vole da zaigramo zajedno i iz Republike Srbije i iz Republike Hrvatske. Da ste mi živi i zdravi, ja sad ću iskoristiti priliku da uručimo i zahvalnice svima koji su ovdje pomogli, koji su učestvovali, pa ću krenuti od ovih institucija koji su nas podržali i pomogli. Pozvao bih ispred zajedničkog veća opština gospodina Vlaovića. Molim jedan aplauz za zajedničko veće opština. Hvala još jedan po zajedničkom veću opština. Sada posljednji predstavnik je lokalnog ansambla Dukat iz Stare Pazove. Da li su tu ili se još preoblače, ali ćemo, uglavnom njih smo predvideli. Ide, dobro, okej. Malo ovi reflektori pa nezgodno za nas koji smo plus 50 godina. Jedan veliki aplauz. Izuzetno mi je drago, prijatelji, što smo večeras ovde, posebno što sam ja svoja dva divna prijatelja koji su nekada bili moji igrači, a sada žive u Hrvatskoj, imala čast i sreću da sretnem, ljubim vas Đurice i Maro. Evo jedan skromni poklon za vaše udruženje ili već kako, ali ću vas moliti, pošto sam iznenađena, jeli, da kad odnemo sada na druženje, da mi dozvolite da vam tu nešto lepo napišem, ćirilicom. Hvala što se tiče pisma, sva pisma čitamo, pa evo sad po najnovijem i kineska, tako da nije problem. Pozivam predstavnike SKD Prosvjeta iz Vukovara, da li su možda tu? Pozdravite ove mlade fotografe. Hvala još jednom. Pozivam predstavnike Hrvatskog kulturološkog društva Željezničar iz Osijeka. Aplauz. Hvala. Ekvi ansambl Đurđevak iz Bobote, zamolio bih njihovog predstavnika. Hvala. Sada bi pozvali ovog našeg čuvenog književnika, pesnika, pisca, gospodina Mihaela Miću Zečevića. Imamo na repertoaru još tih srceparajućih pesama, dame će imati prilike da to čuju na narednim manifestacijama. To je bio Mićo. Sad ne znam da su predstavnici medija ovde koji su nas podržavali, to je radio Dunav Vukovar, mislim da nemamo tu trenutno nikoga,
Gradski radio Laganini, taj je morao otići, kaže ima večeras momačko večer, opravdano je. Ništa, dragi prijatelji, s moju stranu koliko sam mogu, ja sam sve ispričao. Puno zdravlja, uspjeha, sreće i vidimo se na godinu. Bože zdravlje. Živjeli lako vas. Poštovani posjetioci, dragi gosti, hvala vam što ste došli do narednog druženja i viđenja. Srdačno vas pozdravljamo u ime čuvara srpskog identiteta i u svoje ime. Vidimo se i naredne godine, a do tada budite zdravi, razigrani, nasmijani. Zaigrajmo zajedno. Ja se izvinjam kako to uvijek se dešava, ali i meni se desio jedan mali propust, nemojte mi zameriti. Naši dragi prijatelji iz mesne zajednice Stara Pazova, kojima se jako puno zahvaljujem, i predvodi predsjednik gospodin Dragoslav Ponđiv, želim jedno veliko hvala reći, ali tehnički moment smo napravili ovdje da zahvalnicu ćete dobiti naknadno. Ali puno hvala što ste došli sa Kudom, Dukatom i vi ste naši dragi prijatelji, naša draga braća. Bože zdravlja, vidimo se i uskoro. Da li može fotograf jedan snimak napraviti?